Kumno ulamin Yamal uang haswa banikun semifinals pat ke France. Nakaliang ulamin Yamal haswa bakari jung ke Spain kan yakun semifinals lacai ke sengi ke por kat arlai PWM Porsche abad ke France. Yamal ha ki jing sengau jung ulu ong kumne. Ngalapun korek nak mentakan nika jing yakun kane ke deka jing yelakai ke bakom santam ke ngala julakai ha ke jing im junga haduk mentah klaim artatin andai klaim jing ting. Baroki ong yenga bangam don mentah kata kedan ke babatam junga kumta ngatarai papinum kami lenti nangala syai ngala tip lupa bala syai ke dega sengi ke bakar pang na ke benta jonga wai da syang yu de kum ki world champion kumbangi lalai ausnam arjar chipau baleumla nila pan urlong iya kata uyamal ulo ongru omdon ke jing penbor ngayalakai tang ke banga ngetip ban yalakai ngamla ban yalakai kambha ne kam snu ban ye ke banga tip bapi ailut ia kebuar berkajang lak jongpi bat kipaj bak kitip ia kata tipim syamlas ngau ia kanu kajing penbor uyamal ola pengkud dak ba ngam ju kuslai syapang kiko andrai ban tepkul ha kajing lakai ka bakum kani kalong kabakar pang ha ngapdiang ia kani kajing ikon pat dei na kata kadau bangadan hang ni